جا ارکستلاو لوبن تماشاوانین برج بولتن آدم جمیر ششا تایبت روجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کرن و افجی سرنوچن. سروک مسعود بارزانی لگل مایک پومپیو وزیر دربه امریکا روشا روجاوای کردستان گوتو بیش کرد. پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورت خویا هیوا بوری بلاف کرد و تید روناهی خست سر پیشاتین داوی نافچه بگشتی. مولود چاوی شغلا وزیر دربه ترکیه دبیجه که اپراسیون لشکری لروشالات چمی فرات پیوندی آوی به وکشانا هیزن امریکی نینه. جان ایفلو دریان وزیر دربه فرانسا دبیجه لگل چهار سرکرنا کریزا سوریه فرانسا و هیزن خواج سوریه وکشینه. دوباره اسلاف ایرو پنجشنبه سروک بارزانی لصلاح الدین پیشوازی لشانده که سرکردایتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه کرد. دوی جوین دروشا گل کرد لسوریه هاته گوتو بیش کردن و سروک بارزانی نرینن خواج بو پاراستنا گل کرد لسوریه جبو شاندا میوان داخویا کرد. سروک بارزانی لگل شاندکا سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه جویا و ده جوین داوین پیشاتین سیاسی سوریه و روجاوای کردستان گوتو بیش کردن. ایرو پنجشنبه سروک بارزانی لصلاح الدین پیشوازی لشاندکا دسته سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه کرو. ده جوین دروشا گل کرد لسوریه هتا گوتو بیش کردن و سروک بارزانی نرینن خواج بوی پاراستنا گل کرد لسوریه جبوی شاندا میوان دانخویا کردن. لگوری وبسایت فرمیه سروک بارزانی ده جوین دروشا سیاسی و داوین پیشاتین سوریا و گوهارتنین هفکشن میدانی سوریه هتنا گوتو بیش کرن و شاندا مهوان کرتک جا روشا ولاتین کرد لروجاوای کردستان و دلگرانین وان جبوی پیش روژ جا سروک بارزانی را بحث کرن. ده بشکیدن جوین ده شاندا دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه سپاسیا سروک بارزانی کرن کو بردوام پشتوان و خمخوری گل کرد لسوریه بواو پیزانین نوان هبون جبوی هلوستا داوی یا سروک بارزانی درباره چارنویسا گل کرد لسوریه هر وها شاندا سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه دخواز جای سروک بارزانی کر کو دنگ استملیکری گل کرد لروجاوای کردستانه بنابندن دیپلماسی و ناف دولتی بگهینه. هر ده جوین ده سروک بارزانی درباره چاونیا معامله کرنه لگل پیشاته نو پاراستنا گل کرد لسوریه آموشگارین پیویست جبوی شاندا میوان خستنرو. بله سروک بارزانی ده هفدیتنا خود لگل وزیر دربه امریکا مایک پومپیو روشا گل کرد لکردستان سوریه و پیشاته داوی لسوریه گوتو بیش کرن بهتر پیزانین دوی راپورته ده. سروک مسعود بارزانی پیشوازی وزیر دربه امریکا مارک پومپیو شاندا لگل دکره و بحثان مجارنگری دای روشا سیاسی لعراق و حریم کردستان هر وها پیشاته داوی لکردستان سوریه و پیش روژا گل کرد لسوریه. اوفیسا سروک بارزانی دخویانیه که درباره سردان پومپیو بلاف کرده. تیده دیار کرن گود جوینا سروک بارزانی لگل پومپیو ده بحثان کوکین دناور حکومت عراق و حریم کردستان و روشا سیاسی العراق هاتا کرن. پومپیو دهودیتنا خود بسروک بارزانی را کیف خوشی خواب کاری هفوش دناورا امریکا و هزین پیشمرگین کردستانی آنی گود انجام ده گلک سرکفتن لدیجی ترور بدست خستن. روشا سوری و پیشاتین و تورکی سرکه بود جوینه ده که پومپیو سیاست ولات خود سوریه ده سروک بارزانی را اشکره کرد و بحثا بریارا وکشاندنا هزین خوین لشکری جی سوریه کرد. سروک بارزانیش عالی خواه فکارا خواه درباره چارنویسا گل کرد لسوریش پومپیو را دیار کرد و هیوی کرد گوهارتنین داوی نبن صدم جبو شکستن و ایشه جبو گل کرد لسوریه. پشتی جوینا خواب سروک بارزانی را وزیر دربه امریکا لگل سروک حکومت حریم کردستان نیچیروان بارزانی و راوشکار انجمن اسایش حریم کردستان مسرور بارزانی را جویا گوهات را گاندن گود همان جوینان ده بحثا روشا گل کرد لکردستان سوریه هاته کرن. هر درباره جوینا شاندا انجمن اجتماعی کرد لسوریه ایرو به سروک بارزانی را عبدالصمد دخل برو اندام دسته سروکاتیه یا انکسی جارکه گود سروک بارزانی خباتک برفره دیپلماسیج بو روشا کردستان سوریه دکه و تکزیجی لسر یک هلویست و یک ریزیه کرد. البته اف جوینایش خو سر داخواز سروک بو
وجبري دمك يدي يعني فخوندن جمار هاتبو درفتا هاني تشيبو وديتنايا تشيبو سروك بفرهي يعني اشتغلي لسر روشة سياسي وبويري قناع حريم تدر باستمن وتطمينات باشي دان سر حريم كردستان السوري ديتني واي قوشيبو الهمر واقفة بأف دولة خديرور تايبة أمريكا وروسيا وتركيا وإيران ياري باش داخل يعني كرن انه او ما ترسيوه الكتنا بنجار سرقنا سياسي شي بي ودانو استندن شي بي دهندري بحمد بيكاتي دهندري حريم يدهبي تكزي كر لسر اهتمام مزن ورولا انجمني اد هيئة مفاوضات ادو دانو استندن يدو دي جنيفي دي ام جيج آلي خود يعني ام باش آخوين لسر وابو يريداوي قد بأف دست بشخلية قد هاتشيد من سر اساسي دانو استندني زمينك شي بمي قوم كاربن يك هلوستك كردي دهندري ويتشيكن او يك هلوست شي لسر بروجاك نتوي كردي ببراستي وهات خستنجي قو بيدي دوي قناغا داويد اللي فكرك السياسات خوشيكي بشتي افقا ما ترسيه وشيبوني دهري ميدي أبون إيجو بتايبت يعني قفتوجو لسرشيب قلتي جرينج إنه أم ده عملية سياسية دني وعملية سياسية أو أجو بشافديريا نتوي يكبو يدبو وهذي خديرو للهندري ويدو قلنا أنجمنا الاجتماعي أم تيدمن لسر زمين إجا أمكاربن بحمد بيكات ياري دانو صندري بكم تايبت جي أبا قلنا نافليد بروج حالاتي فريد وهيجي يعني أو رولا أمريكي هندري ويناد هاني يعني شمر أو يكشي جدماناتي انه اما ترسيوية النبن هروها او يكهلوسشي او بيوستي بوشي ببي وكما قلت لسر بروجاك نتوي كردي وتكسبوجي لسر انه هزي نافدلتي بتبدتشي تماميجي لسر رولا كردا وهبونا كردا وبيترجي مسألة دستوري دي يعني دوزا كردي او فرسابو جمو يشخوا برخدان وكارو برفانيان دكن بله هر لسر جوینا کو ایرو لصلاح الدین دنا برا سروک بارزانی و شاندا انجمن اجتماعی کرد لسوریه هات انجام دان بگم بزانبن چه دناوروکا و جوینه ده هات گفتگو کرن هات بحث کرن نهاجی میوان من احمد داوود اندام دسته سروکاتیا انجمن اجتماعی کرد لسوریه الاستودیو لگل من دنباش ما مستنعمت دبخير هات استودیو دست بکیده از دخوازم تجمر بحثا جوینا کو ایرو هات لدار خستن قال سروک بارزانی تبکه چه مجارین سرکن کو هاتن گفتگو کرن تقريرا ودهات بس زي دوباره ام شخوا هاتنا فخوندن جناب سروک برزانی بری سر سالی بود. بله. استخوازم فينا تكسبك مجبرجو بري فان مبادرة يكريسية وان بري وين أبو أف فخوندن شمار هاتبو نكي تأخير بو أنا مهاتن. جفينا مبسكر سروكر باوريا مد سركفتي بو دو بشوي هبون يكشي تبيشيد سروك شرحك سر أوضاع سياسي للمنطقة الشرق الأوسط لسر سوريا سر كردستاني شرحك سياسي براسي مردا واتصالات هريما كردستاني وجناب سروك بفان دولتين و اهتمام بوضع سوري هي رول عوام سوريا هي اتصالات يبوان خاصة جبو كرد سوريا وجو مسألة كردي سوريا وأف مترسيين تنسى دفرين كردي لسوريا تشاوا كارب فان مترسيا سفك بك ودور بخي وبراسي يعني دفرك نماية جي سروك وديتن باش برفاني دبر ما في كرد ودبر باراستنا ملتي كرسوليا كردي وانجامك ويجي هول سر عرضي خوياك يعني باش صبرت لي هفكش سياسية روجافاي كردستاني هذا بحث كر بحث روجافاي كردستاني هذا بحث كر سروك بارزاني تشاوا اذهب كيشا سياسي يكون ها لدبرين روجافاي كردستاني درباز دبه تشاوا نرخاند او يعني تم سروك دبيش ما ترسيك خوي مزن لسروشا كردي سوريا دو خويا كرن شبار يعني خاصة بشتي فكشاندنا أمريكا فالايك دهري ما كردي تشيد بد روش حالاتي فراتو دافرين كردي فالايك ويتشيب فالاي هان ويدا قرتنش قبل هزين في دولتي كي جان هزبي دفرا منطقة كردي وجي خرابية منطقة وجي معاناة مثلا شبر فينا جي
سەرۆک گەلکی تەکەس دەکرد دانوستندنی وی بان ئەطرافا بوو سەبەبێ ئەف معاناتە هان ئەف ڕەوشە هان ئەف مەترسی هان هەنێکی سڤک بوون ئانها بتەمامی نەچوونە لاکن سڤک بوون ژمە تێخستن ئەم وەکیجا تەفگەرە کوردی ئەم سیاساتن درست رابن بۆ ئەم کاربن وان مەترسیە تەمامی سەر دەڤرە خۆراک باش سەبارەتی پاراستنا دەڤەرên Kurdî دیدەمان هادە divê qonağa hestiyar diya ku Rojavayê Kurdistanê têre derbas be ji bo parastin û derbaskirina doza Kurdî li Kurdistana Sûriyê çi pêşinyar hate kirin إما تكذبوا لسرقن وكنجمنا نشمن كرد سوري عند عملية سياسية دند هي تفاوض وفان جهود الدولي كو جار سريع كيش مسألة سوري بيشتير بك في امتياز بردوام بن أبيك بل ددوم دفي هفكاريك بناف مكونات يقول هريمي كردي هنا كريستيان بن عرب بن كرد بالتفايا بهفر آلي كاربن وحفاظ السلسل من الأهلي بكن سسي أم كاربن هل وسط كردي آفا بكن درباري فان المترسي يقول سر ما تكرن وحتى أم كاربن هل وسط كردي آفا بكن دجي فان دفي أف هل وسط هند في هدفك مشترك زلال هبه وسياستك مشترك زلال هبه أف سياستك زلالي أم بيبا كن دفي أم وان مهاني دستي كسي تخوصن درباسي دفري من أمون مهاناش دستي وانا درخن وأم تم تكذبكن إما أم كرد جزء كن جحلة سياسي هندري سوريا دو أم تم ترسي لسر تجيران وسر تدفرا تشكيلنا كن تاني أم تخوصن دفري خوا جتندو تجيا بباريزن وأم كارن ما في ملتي خو بباريزن أم ندجي تولاتنا وأم تهديدات تولاتي دي ناكن في سياستي نتني بقوتن بأفعال شيء أم بكن وأم بهفر كاربن في دنجي بكين فان كسي قوما تهديد دكن وأم وانقانع بكن أف مترسي أف السرمة تشكيل دكن تهديداتي المسرمة دكن نتني نش مصلحة كردن نش مصلحة ونايجي منطقة شقص آرام بي ويوقص مصلحة وانجي تذهب ومصلحة ملتي بشي تذهب باش ماموسا سروك برزاني لقال وزير دربي امريكا مايك بومبيو جيفيابو وتدا بحثا روشا سوريا بقشتي ويا دبر روشالات جمع فراتي هنجي كردستان سوريا بتايبتي هذا قفتو كرن دجفينا وده بحثا بيكي هات كرن سروك اشاره كرد بومبيو جيفيناوي بومبيو مساله كردي سوريا هاتي بحث كرن وباراستنا كردي سوريا ودفري كردي سوريا هاتي بحث كرن يعني وك جناب السروقوتي لجم أمريكا جي أو توجهية دفي أو تندوجي درباسي دفري كردي نبن وكردي سوريا بين باراستن اهتمامك بفي مسألة هي خاصة يعني بشتي فكشاندنا أمريكي تدبين اهتمامك دولي ببرسكريخ كردي تشبويه او جي اطار في اهتمام دولي يعني دبيشن امريكي شي مصرن بو تتعدى نجي كردا باش ما مستا دسبيكا خفتنا خدها توجود دجفيني ده بحثا فكشانا هيزن امريكي جناف خاكا سوريا هاتكر اگر ام بحثا قناغا بشتي فكشاني بكن هن وكو انجمنا اجتماعيه كرد لسوريا جبو قناغا بشتي فكشانا هيزن امريكي جناف خاكا سوريا وتش امدا كاري كنا امدا كاري وتشنا وتش حاضر كري انا تحذر كرنا ما امتد خبت نقبه حاضر كري امتد خبت وقت مشترك اگر هيزن امريكي فاكشن طبيعي انا زوج ما فاكشن وقتك شيء لازم فاكشن افوقتها بهم فريق قدامه دفي ام سياستك زلال بهفر وكرد أفابكن أم بيج المنطقة كردي بأفعالها شيء وبقولتني جي تو تهديدات كسيناك دفي ام فيلابك وبمكوناته هريمي كردرشي آلي كاربن دفي أف روشا إيرو دفرين كردي تيدد في بيجو هرتن يعني أو كسيد صلاة دار إيرو درفري كردي دفي وان سياساتي خبطن هرتن وشريك أشور شيء باش ما مستا يعني وفايشي كارك يعني ما بس تا دوی یک کریزیان مالا کردی درست ببینم برای او پیادیده. قالك شروع بكارن سياسي دبيجن بيوست دوی دم هستيار ده دوی دم حساس ده یک کریزی نابرا او پیادیده چه؟ اگر اف یک کریزی چه نبود بری روجاوای کردستانی بکوفده چه؟ بگوان یک کریزی چه نبود یک بری یک کریزی یک هلوست دوی
بەر یەک ڕێزی چێ ببێ یەک هەلوەست دەبێ ئەگەر هەلوەستێکمەی مشتەرک تنە بە دەربارێ ڤان مەترسیل سەر دەبەرێ ئەم نکارن یەک ڕێزیەژی بکەن دوێ هەدەفێک مشتەرک هەبێ ئەم چ دخوازن ئەگەر ئەم دوێ نەتەفەقن ئەم نکارن یەک ڕێزیەژی بکەن ئانە هەدەف لە ئەم دووری هەبن ئەم دخوازن ڤەگەڕن هەدەف ببن یەک ئەم چلو کار بن بێژن کوردی سووریا نەدژیت کەسینە کوردی سووریا ئەم سووریاک ئارام دخوازن تێدە مافیمە دستورێ دەبێ پاراستن تشتێکی دێ ئەم تو تهدیدی سەر کەسینە ئەم دوێ هەدەفێت بگیێن هەف وچاغي أمي كاربن يكريزي يمكن أنا درباري فان تهديداتها يك موقف مردين نشرت بهذه تاني هم وهزين كردي هن بهفرم كاربن موقفكي بقرن فان ما ترسياش جدلي أفكسي ما تهديد كندر كمان في أو بسكن أم بقوتي نكارن سكن أو دي بسياستي أم فان ما ترسيتي سرملتي خوب سكني باش اگر ام لسر اصلا ناف دولتي بيسكن سر اصلا ناف دولتي انجمن اجتماعی کرد لسوریه دوی چی بکه تا کو روجاوای کردستانی دور بکه جنا همتی و کاری سکن انجمن اجتماعی کردی لسوریه حتی آنها سیاستك درست مشانتي تيكلي وين بهمو دولتي ناف دولتي رأي تيكلي وضع سوري علاقات ما بكشارها وسياستها انجمن اجتماعي كردي وداخوازي انجمن اجتماعي كردي تين قبول كرين شكل بلفان دولتات وعلاقات ما بمعارضات سوريا شي علاقات الخشنو عندنا في عمليه سياسيه يعني قلتنا ما تبي السن الجمعه كذا يعني فان تكلين وهناك انا بردوام من فان تكليا دودان فان دولة تارجي بمعارضة سوريجي ام تكليا خرطر دكنو ام في وضع شرح كن جوار وام داخواز كن جوان كلا كاملتي ما بسكن اف دفر ارام بلينه اراميا في دفري بيتر اري خارج عمليات سياسيه تندو تجيب بي دفري ديس عمليات سياسيه فدقر النقطه صفر وتعديل مسار جنيف وعمليات سياسيه بله بله وافكسانا المجهوداري جيركن ام بحوجي هزين كردي قشل كلا في سياستي بسكن بله میوان ما نعمت داوود اندام دستیا سروکاتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه ایروت میوان سیدیار که و گلک سپاس تجبوش رو سپاس راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا مهابوری هات بلاف کرن و گرنگترین پیشاتین کردی و هرمی و ناف دولتی تیده هات بحث کرن. پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورتا خویا سیاسی یا مهابرچلا بوری بلاف کر و تیده بحثا گرنگترین پیشاتین کردی و هرمی و ناف دولتی هات کرن. د دسپیکا راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده بحثا دانوستاندن اسیتان و سود شی هات کرن. کوتانها کریزا سوری د نافبره اسیتان و سود شیده مایه جهین پابندی جالی برپرس لسوریه. به تایبت ولات ترکیه یا کو سر هر دو آلین امریکی و روسی برجواندی خواه جی بجی دکه. کو دمکی ده امریکا رازی دکه و دمکا دنده روسیه رازی دکه. هروها جنشانین لیستکا ترکیه لسر هر دو آلین روسی و امریکی او بو کو دانستاندنین امریکا و ترکیه ین داوی و انجامن دنافبره وانده و وکشان هزین امریکی جه سوریه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه در راپورتا خویا سیاسی ده هروها بالکشان سر بریارا سروک امریکا دونالد ترامپ بفکشان هزین امریکی جه سوریه و گود کو او بریار سیر بو جهمو آلیان را و او بریار نهاد بو شروع کرن لسر آسک فرمی امریکی وکو بنتاگون و انجومنا پیران و او بریار وکو فشارکی لسر هنک آلیان بو یان ارمانچ کرنا هن تدابیران لعراق پشتی زدبون دستوردانا ایرانی لدوره و گشبونا رخصنا داعشات ترور هروها برجواندین امریکا ین آبوری ین برفره لرجالاتی چمی فراته و درباری ویه که ولایتین یک گرتی جه سوریه نای فکشاندن به تایبت کو ارمانجین فکشان امریکا جه سوریه به تکبرنا رخصنا داعشات ترور و درکتنا میلیسین ایرانی نهاتن پیک هاتن. درباری هرما کردستان جه دراپورتا سیاسی پارتیا دموکراتی کردستان سوریا هات کو هولدانک د دسپیک د جه سروک هرما کردستان مسعود بارزانی درباری پیک آنینا لفاتنه کی دنافبره هز و پارتیان سیاسی ده هات و او یک تیواته کو سروک مسعود بارزانی به هزر هول ده کو آلین کردیین برپرس لکردستان سوریه لهف رازی بکه و اگر هیا جوینن داوی انجامن وی بهیوی بن. درباری کردستان سوریه جی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه در راپورتا خود گوت کو پشتی بریار سروک امریکا جوکشان هزن امریکی ولاتین کردستان سوریه درو شکامه ترسیده دجین پشتی گفن ترکیه به درباسبونا رجلاتی فراته و سیناریو عفرینه یا کوتانها دروشکا خراب دجی دوباره ببا. هر لگوری راپورتا سیاسی پا دکسه
ku kenekê daxwaza civînekî di navbera partiyên siyasiyên Kurdî de kir ku konferasekî derbarî yekrêziya navmala Kurdî li dar bixin û bu yekê derfet ji bo vekirina ofîs û navendên partiyên Kurdî yên ku li cem wan nemoletkirîne werin vekirin û ew vexwendina ji aliyê PYD ve bi tenê tê wekû tûmarkirina helwestekara gihandinê. Di dawiya raporta siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de hat ku ew wekû Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wê wan projeyan bi agadarî bixwînin ji ber ku ew li pêşiya qonaqeka nû ji danûstandinên siyasî ne ku beriv yekrêziyek nû ve li ser her du asên herêmî û navdewletî ve diçe. اندام دستیا شێوەرمەندیە یا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا عەبدوڕەحمان شێخی نامەیەک vekirî ji serkirdayetiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê şand. Ajansa Anadol ya nûçeyan ragihand ku Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiye eşkere kiriye ku Tirkiye derbarî vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê Amerîka agedar kiriye ku Tirkiye amade ye tevaya alîkariyên lojîstî pêşkêşî Amerîka bike û peywendiya operasyona Rojhilatê Çemê Feratê bi vekişana hêzên Amerîkî venîne. وەزیرە دەرvê Tirkiye dibêje ku peywendiya operasyona Tirkiye li Rojhilatê Çemê Feratê li dijî PKK û YPK bi vekişana hêzên Amerîkî venîne. Ajansa Anadolya nûçeyan ragihand ku Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiye eşkere kiriye ku Tirkiye derbarê vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê Amerîka agadar kiriye ku Tirkiye amade ye teve alîkariyên lojîstî pêşkêşî Amerîka bike. Mewlûd Çavuşoğlu wezîrê dervê Tirkiye got jî ku ew ê peywendiyeke telefonê li gel Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka bike û eşkere kir ku Donald Trump serokê Amerîka peyman daye ku serdana Tirkiye bike. وەزیرە دەرvê Tirkiye amaje kir ku berpirsyarên leşkerî û yên ewlehiyên Amerîka mijûlê wê çendêne ku Donald Trump serokê Amerîka ji biryara vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê poşman bikin. Xelûsî Akar wezîrê berevaniya Tirkiye ragihand bû ku Tirkiye di operasyona xwe de li Rojhilatê Çemê Feratê Kurdan armanc nake û operasyona leşkerî ya Tirkiye li dijî PKK û YPK ya beriya demekê John Bolton rawişkarê ewlehiya netewî ya Amerîka serdana Tirkiye kirû lêgel berpirsiyarên Tirkiye civiya û pêşniyar ango stratîjeta Amerîka derbarê vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ji berpirsiyarên Tirkiye re daxuya kirin ji ber ku pêşniyarên Amerîka ne cihê razîbûna Recep Tayyip Erdogan bûn. Erdogan razî nebû pêşwaziyê li John Bolton bike û Bolton bi acizî ji Tirkiye derket. Biryara vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriye roj bi roj sînaryo şirovê nû jê re têne kirin û berdewam berpirsiyarên Amerîkî bi zelalî behsa vê mijarê nakin. Wezîrê dervê Ferensa mercên vekişana hêzên Ferensî ji Sûriyê eşkere dike û dibêje hebûna hêzên Ferensî li Sûriyê neyasayî ye. Can Efelodriyan wezîrê dervê Ferensa ji bo kanala C News re ragihande dema ku çareseriyek ji bo krîza Sûriyê were dîtin Ferensa wê hêzên xwe ji Sûriyê vekişîne û tekez kir jî ku hebûna serekeya hêzên Ferensî li Iraqê ye. Her wiha Lodriyan got hebûna hêzên Ferensî li Sûriyê gelekî kêm û ew hebûna kêm jî neyasayî ye. Cigirê wezîrê dervê rejima Sûriyê bang li PYD kir ku wefadar bin di diyalogê de bi rejima Sûriyê û geşbîniya xwe jî bi danûstandina PYD bi rejima Sûriyê re dadiyar kirin. Cîgirê wezîrê dervê rejima Sûriye Faysal El-Miqdad di kongrekê rojnamevanî de geşbîniya xwe derbarê diyalogê bi PYD re diyar kir ku PYD hewl dide rêkeftinekê bi rejima Sûriyê re îmze bike wekû rêgeriyekê li gefên Tirkî. El-Miqdad eşkere kir got ezmûnên wan bi PYD re ne piştgirin lê niha hemî tişt bi dawî hatine û eger hindek Kurd dibêjin em parçek nayên parçekirin ji Sûriye û gelê wê ne ev yek dihêle got em geşbîn bin. Miqdad serbar kir û got niha dema herî baş ji bo diyalogê û em bang li hemî alî û grûpên siyasî dikin got wefadar bin di diyalogê de bi rejima Sûriyê re û bila ji bîr nekin got tu rêgenîne ji bilîveriyê. Ev yekê di demekê de got PYD berdewam di peywendî û civînên xwe de bi rejima Sûriyê re ji bo radestkirina deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê ji bo rejima Sûriyê. Got beriya çend rojekî şandek PYD berpirsên Rûsiyê re civiya bûn derbarê çarenivîsa Kurdistana Sûriyê. Her li gorî zanyariyên ARKê got encama civînên PYD bi berpirsên Rûsiyê re beriya du rojan yekem dewriya Rûsî li ser sînorê min bi cihata berêve birin û guftûgoyên PYD bi rejima Sûriyê re berdewam e ji bo radestkirina hemî deverên sînorî ji bo rejima Sûriyê.
گلو چه مفایک جدان وستاندن یان ریکفتن به پیدیره هیا اف نافنیشانا گوتارا اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتر عبدالحکیم بشار بو. گلو چه مافایک جدان وستاندن یان ریکفتن به پیدیره هیا اف نافنیشانا گوتارا اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دکتر عبدالحکیم بشاره. گوتارا دکتر عبدالحکیم بشار وها دست بید که پشتی بریارا وکشانا امریکا دی پیدل پیشیا دو هلبجاردیان به نکسیان با آوائی تمام خورادستی رژیما اسد بکه و تاوی کو اویک جیره نپرگرنگه و تنی خماوی پاراستنا هنک جید سلاتا ویه. نچاره بروبوی ترکیه ببه و شکستنک مزن بدستخواه بینه. لهمبر وان سیناریوین تاری کوچاوری پیه دیدکن او لطای خوریزگار کرنه دگره و از باورم ارمانج وی انسیاتیوه خود وان خالانده دبینه. روایتیه که بده توانین خواه در حق ملت کرد لسوریه و همو پیکاتین سوریه. خورد د دانوستاندنې به رژیم را جبو دست و آنینا هندک دهاتین دست حالداره ین دست نشان کری جبو پیوندی آوان بدوزا کردی یان اجتماعی سوری و نینه. دکتر عبدالحکیم هر وهاد بیجه او باوره کوچه فشار نافدولتی لسر پیده و درباره ده نینه و اگر هبن جی پیده گهناده چکسکی و بریارا وی ندسته ویده و دیروکا پکه دیدوانه کوچه آوائی کی شریکاتیه بو کردان را قبول ناکه برواجی ویه که حتی کوبدست وان و هاتیه گلک دجبرین خواه ترور کرنه. لید انجام آوه کریزا زحمت یا پکه تیره در باست به چه لسر آست شاخیوه یه لواز لحریما کردستانی و گرتنا بارگهن لسلیمانیه به و چه جه توبارانا بردوام یا ترکیه جبنگهن وی لچیای قندیله به وشخوا وکشانا هیزن امریکا جه روشالاتی چمی فراته و به تمامی کرد دکریزکا راستقینده. پیده شاخی پککیه و باوریاوه تجاری به هفکاری و پیکوکار کرنه نهاتیه و دیروکاوه شاهده لسر تون نکرنا رکبرین خواه ین سیاسی جکس و پارتیان اگر بهزا چکی بجی. و افتش ده کردستان ترکی ده جی کر لو ما از باورم چم فاجه هبونا دانوستاندنا به پیده را به گرانتیا نافدولتی هبه. بتایبتی امریکا و فرنسا و پیدویه کادوی هبه دا کو پیده نچار بکه کوری کفتنان بجه بکه. جبر کوری خستنکا نافبانگه به نجه کرنا سوزین خواه و ریز نگرتن لی امزه کرنا ری کفتنان. دکتر عبدالحکیم بشار گوت اگر ارمانجا دانوستاندنه به پیده را یک ریزیا کردن سوریه یا دوی لوی داره هندک چمک دستواجه ورن زلال کرن مینا پیشکیه که جه یک ریزیا کردان را تیناس کرن پکه که ریبازاوی فلسفانتا و دموکراتیکه او فلسفه دیماگوجی یا کو خودین ویجی و تیاوی نزانن هر وها پیده جی هلگره و ریبازیه و دوزانتاوی دوزکی پاشکتی دبینن و دبیجه دم سره در باس بویه و او کار لسر و ریبازی کار دکن. لی انجمن اجتماعی کردی لسوریه بروان مافی ملت کرد لسوریه ده چارچوه اوی اجتماعی ده و او یک چند پرسیاران لخود گره. گلو پیده خو بشک جه تفگره کردی دوینه اگر برسف بله به که پروگرام اوی جبو دوزا کردی چیه و جه نتاو دموکراتیک لکره گلو پیده خو پارتی کردی سوری دوینه یان بشک جه پککی دوینه هلویستا پیده جه شورشا سوریه و رژیم اسد چیه و جه وین لکره اف همو پرسیار نه دوی بزلالی برسف ورن داین و تکزی لسر ورن کرن کو پیده جه پککی جدا ببه و لسر همو آستان و پیده خومینا پارتی که کردی سوری بده ناس کرن و برنامه خویان تاوی و نشتیمانی بزلالی دور جه فلسفه دیموگوجی دیار بکه. هلویستا خواه جه رژیم سوری دیار بکه که دجمن سرکه یه ملت کرده و سوز بده کردن سوریه جه اجندین جه در وره بکار نهینه. دکتر حکیم دازانین که نتنی پیده و انه کسی نونراتیا ملت کرد لسوریه دکن. لوماد و کسایتین نشتیبان پرور و چالاک و اکتیو و خودی رول و اکادمی و روشنبیری و روزنامه‌وان و آبوریناس و همو کسین نونراتی جواکا کردی دکن تولی خو بکن. اف گوهرتن گریدای تنگاویا کو پیده نهاته ده جیانی دکه. هر وها پکه جی دا کو هنک دم جوخره قازنج بکه و نه بیرو باوری پیده نه و نه پیدوی کریزیا نافمالا کردی نه کوری بازا پیده و پکه ده نینه و باشترین میناک جی او کمیتا کو آوا کرنه جبو ناف بینکاریه بکن کو چرو لاوی نینه
heta li ser astê biryarên PYD bixwe tenê ewan mîna pirawêzekê bikartîne. سبارەتی ڕەوشە عفرینێژی ji ber şer û pevçûnên giran li ser sînorê Efrînê xelkê gundê Dêwa yê navçeya Cindêrsê ji gund derbeder bûne û berê xwedane gundên din û tanha jî şerber dewam e. شهر نوبرا چکدارن گروپا الحمزات و عمشات یم بسر سلطان مراد و کل عفرین جه خوگرتن لعالیه کی و چکدارن انیان نصرا لگندن عفرین ین هفسینور به باجارو که اطما یه بسر پارزگاه ادلبه و بردوامه وجبر شر و پفچونان تفلهویا روشه خلق گندن هفسینور دست جمال و ملکن خواه بردان و بر خودان گندن دن جدرک طیبت جناوا گند دیوای بسر نافچه جندرس یا عفینه ایروج آرکرا راگهاند کوشچار روجان و شر نافبر گروپن چکدارین لعفینه دمینن به طیبت حمزات و عمشات و انیا نصره کناف لخوا کرنه چکدارین دسته تحریر شام لگند دیوا و گندن در دورا و بردوامه و دنجام وی شریده خلق گند جگون درکتنه و بر خودانه جهکی دن جدارا کنا خوستیه ناوی ویواره اشکره کرن هر وها دازانین کوچکدارین انیان نصره لدردورا گند جه خوا گرتنه وش گند و نزیک بونه لهم برده چکدارین حمزات و عمشات لناوا گنده شردکن و تو کسی سیویل ناوا گنده نمایه خلکی وی گندی آنکو گند دیوا لناواندا باجار عفینه و گند دن هاتنه بجه کرن گند دیوا یک ج گند نافچه جندرسه یا عفینه و داویترین گند ناوبر سینور عفینه و باجروک اطمای ادلبیه و نها شرکی گرانت در رود ده و خلکی وی جارا کدن در بدر بون وجبر شر و پفچونا ناوبر هر دو آلیان ده مال و ملکن خواه بجهشتن و بر خودانه جهه گیدن اندام انجمن پیرین امریکا هیوی کرکو امریکاریه که ببینه تاکو ترکیه باوریه بوی چند بینه که مترسیه لسر اولهیا ترکیه نینه پشتی بجداریه دجوینا انجمن پیرین امریکا ده لیزنی گراهام ده لیدوانه که ده جبو اجانس آنادولیا نوچین راگهاند که او چالاکین لروشاوای کردستان تینه انجام دان مترسیه لسر اسایشا ترکیه درست ناکن و پیوسته ریک وره دیدن تا کو ترکیه باوریه به چند بینه اروها گراهام گوجی کونا به امریکا هپیمانن خو لسوریه بتنه بجه بهلو پیوسته گارانتیا پاراستنا وان پشتی وکشانیم سوگر بکه سروک روسیه و روشکارا المانیا روشا سوریه بگشتی و آواکرنا کمیته دستورا سوریه یا پیش روژه به تایبتی گفتگو کرن. ده داخویانیه که ده کرملین روسی را گهاند که ولادیمیر پوتین سروک روسیه و انجیلا مرکل روشکارا المانیا دریا پیوندیه که تلیفونی ده روشا سوریه بگشتی و دوسیا آواکرنا کمیته دستورا سوریه یانو گوتو بش کرن. همان داخویانیه دازانین کودوی پیوندیه تلیفونی ده هر دو آلیان تکذی لسر به حزبونا هول جدی به هماهنگی لگل نتوین یگرتی جبو دیتنا چاره سریه که سیاسی جکریزا سوریه را کرن. رژیم سوریه و ایران دست به درست کردن اتومبیلان بناو شام کردن و روزانه بدهان اتومبیل تینه برهم آنین. آژانس سپوتنیک روسی بلاف کرد که کمپانیا اتومبیلان یا ایران و سوریه بناو سیامکو لباجار عدر البلد لباکور روجهلات شام پایتخت سوریه لسال 2017 هاتیه بکرن لیکار تیده هاتو برا وستاندن. روها آژانس نافهاتی گوت که دیدمان هاده او کمپانیا که دست به کار درست کردن اتومبیلان کریه روزانه حتی 40 اتومبیلی درست که. روزنامه الوطنیا بسر رژیم اسد و اشکره کرد که لدیرا زوره جماره یک لشکر بریتانی هاتن اکشتن. روزنامه الوطنیا بسر رژیم اسد و لسر زار چند جدره کی بلاف کرد که 5 لشکر بریتانی الباجاروک الشخفا لدیرا زوره انجام مشکک تروریستین داعش ده هاتن اکشتن. روزنامه نافهاتی گفت که پشتی انجام دانشتر و پفچونان تروریستین داعش کارین جاره کدن باجاروک الشخفا کنترل بکن.
وزیر برگریه یه ترکیه خلاصی اکار لگل هفشانی خوی روسی سرگی شویگو روشا پاریزگاه ادلبه گفتگو کرن لگوری داخویان یک فرمیج ارتشا ترکیه کود پیوندیه که تلیفونی ده وزیر برگریه ترکیه لگل هفشانی خوی روسی روشا دفره بگشتی گوتو بیش کرن لگوری ریکفتن نابراوان لسوچی اروها بحثا روشا سوریه بگشتی و پیشاتین داوی کرن گرنگیک مزن دان پاریزگاه ادلبه ده 18 هیوا بوریده هر دو سروکن روسی و ترکی لسر آواکرنا دوره که بیچک لپاریزگاه ادلبه لحف کروبون که او ریکفتن بریا دورین ارتشا ترکی و روسی وره چاوره کرن. نتواني قرتي راقهاند كو بهزاران ولاتين سيفيل جداوين بنجهن رخصنا تروريستيا داعش لقندواري ديرا زوري مالي خواه بجيهشتنا دي كونغرا كي روجنا مافاني دا استيفان دوجاري كبرزف كي اميداري قشتيا نتواني قرتي دا ديار كرن كو جبر انجام دانا شرو بفچونان نابرا قصده ورخصنا تروريستيا داعش لباجار هجين لقندواري ديرا زوري بهتري 7000 سيفيل دربه دربونا وگوت کوپرانیا وان دربه دران جنو زاروکن اروها دوجاری که دازانین که زیدتری 2000 کس لهجین آسیمانه جبر بردوان بونا شرو پفچونان هفدمی بومبا باران کرنا بالافرین هف پیمانیان نافدولتیا لدجی داعشه درباری روشا دربه درین هجین دوجاری گوت روشا وان دربه دران پر خرابه و دروشه که پر آلوز ده درباز دبن جدرن عربي اشكره كرن كو دجوينا كومكارا عربيه نونرين بلاطين عربي وقرا رجيم اسد ناي غوتوب اشكرن جدركي جروجنامه الحياه راغهاند نونرين ولاتين عربي وجوينا كاسايا كومكارا عربي لضرب خنو تكسكر كوبتو اوايكي برسا وقرا رجيم اسد جبو كومكارا عربي دجوينا نونرين ولاتين عربي ده ناي غوتوب اشكرن اروها جدري جروجنامه حياه راغوت كو دجوينا نونرين عربي ده امدكارين لوتكيا عربي واوروبي وورنا گوتو بشکره. وزیر بروانیا نروژ هجداری دا که مترسیا دست بکرنا شرکی مزن و خوین ریج لکشور اروپا هیا فرانک باکی ینسین وزیر بروانیا نروژ دو گوتاره که داراگهاند که اگر هیا شرکی مزن و خوین ریج لنفچه کریمیا یا اوکرانیا جالی روسیه و وره دست بکرن. فرانک باکی پیش بینی جی کر کو شر و نابرا هپیمان باکور اطلس انگوناتو و روسیه ده لاوروپا دست بکه او جی جبر کو روسیا بهز نفچه کریما جه اوکرانیا بریا و خستیه سر نخشه روسیه ده. عندك متياين خجهي راغهاندن كو كچك سوري لكامبا الركبان لسر سينوري سوريا واردن جبر سرمايه جيانا خواجه دزدايه لغوري زانياريان كو زاروكا بناوي سوميا الساليه 8 سالي جبر بيلا سرمايه كو لدفري ددا جيانا خواجه دزدا كو افكچا دومه لكامبا الركبان جيانا خواجه دزدا كود هيفا بوريدجي زاروكك بچوك جيانا خواجه دزدا هروها بريا دروجان كچك سوري دن جيانا خواجه دزدا للكامبا عرسال يا لبناني هفدمي بارينا باران و بفرك بهيز لدفري. حفت سال لسر كومكوجيا مالباتا بدرو لسر دستي پيدي درباز دبن دهمو كومكوجيين پيدي ده يك آواي بخاك سبارتيني بكارتاني او جيب آواي كي بيريج بو كورين ده مالباتان كو شهيدن خوا وكو بيويست بخاكي بسپيرن و مراسمين بهيداري رابن. جبلی نچارکرن و راکشانا جوانان جبو شرکی دجوار دورج خاکا کردان و لدروی دورین کردی لروج آوای کردستانه و تونکرنا کادرین پککی ینجو دابوی و کشتین تاک تاک دناف برا هر دمو دمکی ده پید باسکی پککی روج آوای کردستانه به هجمار کوم کجیان با آوای کی اشکره لروج آوای کردستان رابو و تیده با آوای کی هوانه هجمار کس دیگ دمیده شهید کرن. دوان همو کمکوژیان ده چکدارن پیاده خف کداوین خواه بری بدمک آماده دکرن و بهانه ین پوچ جبو انجام دان آوان کمکوژیان آماده دکرن و به همان آوای ملیسیاتی بوان تاوانین خواه رادبون. نمونه نوی اکید همو کمکوژیان پیاده ده دیارن. مینا کمکوژی مالباتا بدرو
یا کو ji ber ku yek ji koşkên Ocalan li Sûriye li ser navê yekî ji wê malbatê bû ew jî Abdullah Bedro bû û piştî cudabûna wê malbatê ji navrêxistina PKK. Tevî ku ji malbatên xwedan xizmetek mezin bûn ji bo heman rêxistinê û tevî vegerandina wê koşka Ocalan ji bo PKK lê çekdarên PYD baskê PKK li Sûriye 4 kes ji wê malbatê tune nekirin. Dema ku bi wê komkujiya rabûn, şerek li bin mala wê malbatê durist kirin û 4 kes ji wê malbatê tune nekirin. Ew jî Abdullah Bedro û sê kurên wî bû û piştre hewildan wê kiryarê bispêrin çekdarên rejima Esed û dema ku ji raya giştî re hate eşkere kirin ku ew encamderên wê komkujiyê ne behaneya xwe ya her car ku çi kesên dijî kiryarên wan rawestin bi xyanetê tometbar dikirin, raserî wan kirin. Di komkujiya malbata Şêx Nesan de li Efrînê bi heman awayî direşahiya şevê de girtin ser wê malbatê û bi hovanetîrîn awa sê kes ji wê malbatê şehîd kirin ku yek ji wan dibin îşkenceyê de di zindana reş de hate şehîd kirin û her tometa xyanetê bi wê malbatê vespartin. Di komkujiya Amûdê de çekdarên PYD baskê PKK li Sûriye her wiha xefkû daveke mezin ji xwenîşanderên aştiyane re yên ku derketibûn ji bo daxwaza serbestberdana sê ciwanan ku ji aliyê PYD ve hatibûn girtin dema ku bi çekê duşkayê xwenîşander bi awayekî bêser û berg û lebaran kirin û piştre gotin ku ew xwenîşander bi keviran êrişî cenazeya şehîdekî PYD kirine û şanoyek durist kirin ji bo şêwandina raya giştî. Di hemû komkujiyan de şanoyên PYD baskê PKK li Sûriye amade bûn. Eger kiryarên wan eşkere bibana, qurbanî dikirin xayin. Serbarî hejmarek ji xebatkarên siyasî yên kodreşahiya odeyên durustkirina pîlanên tunekirinê de encam dan. Di wan hemû komkujiyên apoçiyan de li Rojavayê Kurdistanê xaleke hevbeş hebû. Ew jî awayê bi xakspartina wan qurbaniyên komkujiyên hovane yên dûr ji reweştê koçekdarên wan û bi hêzaçek û desthilata xwe ya ferzkirî malbatên şehîdan bêpar dikirin ji xatirxwestina dawî ya ciwanên malbata xwe. Di wan hemû komkujiyan de çekdarên PYD laşê wan şehîdan direşahiya şevê de bêşuştin û mîna veşartina riswakirinekê bin axte kirin. Bi heman cilê wan û tenê pêlavên wan jî yên tijî xwîn ji lingê wan dernedxistin û ta demekê jî ew malbat ji seredana goristanan jî bêpar dikirin û hin ji wan bi yekcarî dihatin sergonkirin û gorê şehîdên xwe nas nedikirin. Piştî encamdana komkujiyan PYD dikete metirsiya vêketina çirûska serhildanekê dijî kiryarên wanî hovane û ji ber wê yekê bi heman awayî di hemû komkujiyên xwe de tenê rêz û hurmetek ji mirinê re yan jî ji kela dilê dayîkên şehîdan yên bêsûc û guneh re nedigirt û ne jî cenaze û ne jî merasîmên behîdariyê nedihatin kirin ji bo qurbaniyên kiryarên wan. Şêrîn Kîlo. Em ê vegerin Hewlêrê doh roja çarşemê bi serpiriştiya dezgeha semaya çand û hunerê şevbûhêrkek li otêla Kapîtol birêve çû ew jî ji ber imzekirina dîwana İbnetî Şems ya helbestvan Beşîra Derwîş û pirtûka Kurte Çîrok pêla Xêza Reş ya nivîskar Xêrî Bozanî. Di wê şevbûhêrkê de gurzek helbest û hejmara Kurte Çîrok ji kesên ku amade bûn hatin pêşkêşkirin. ابنة الشمس كتاروجي برتوكامينو دياريج بو خاكا شنغالي وعفريني برتوكي هلبستي افينينن همجي نتوينن سر كركوكتي هي سر عفرينتي هي سر شنغال هي سر كردستان بشكل عام هي وكي ديجي هلبستن افينينن وحاضرية خوشخوا جبو تشاب كرنا كتابك خوي ددوادكم وهمجي مجموعاكي كردي دريدة إن شاء الله زوجي دني بسينم ومن خص زنابه اللي هو خداني خد الهوليري تشيكم از شقام شلو هات المفيدك كتاب خد شابكم وزدياري حمي خندوانا وقالي خدكم. بله بري بداوي هاتني دوباره سرنوچه. سروک مسعود بارزانی لگل مایک پومپیو وزیر دربیه امریکا روشا روجاوای کردستان گوتو بیشکر. پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورت خویا هی و بوری بلاف کرد و تید روناهی خست سر پیشاتین داوی نافچه بگشتی. مولود چاویش اوغلا وزیر دربیه ترکیه دبیجه و اپراسیون لشکری لروشالات چمی فرات پیوندی آوی به وکشانا هیزن امریکی نینه. جان ایفلودریان وزیر دربیه فرنسا دبیجه لگل چارا سرکرنا کریزا سوریه فرنسا و هیزن خواج سوریه وکشینه.
به آلیکاریا تیما ارکی گشتان و چند جواره هاتا پیشکشکرین هر شاد و بختوار